Болды. Жарымға чейін же деген. Қарма, ачкы сен. Тойбайсың да сен. Шунға шалтақ қылып. Сен келешекте аялыңды бағалбайсың сен. Сен өзің бағалбайсың. Шымың көтер албайсың да аялың бағалбайсың. Ұғып тұр сен. Мен айылдачы 15 қойды, 20 үйдічі бағып жүрген уағында. Келдіне бір аялы бағалбайтты отасың ба? Бағалбайтты отасың ба? Аял деген мал емес. Біз бұл жаққа өзі не келдік деймді, айылдылы жүрмейіз бе? Мал бағып, қой бағып. Бектұр, сен не бұлтасың ба? Бүгін сіздерге токсикоз туралы маалымат бермекчимин. Токсикоз бул кош бойлуу аялдарда табигый эле көрүнүш. Мен кош бойлуумун, бирок менде эч кандай токсикоз болбойт. Не көрдасың, Нелерди көрдасың? Билбейм, лента чыгып калыптыр. Чында элем эмне көрдүм мен? Ne şuntuyla жүрөбүз бе? Bir nese kılış kege bunu жүргөнүн толк жок. Жана ырчылар бар го. Барды гиф, телефон, Bizler bir oynatып көрбөйлү? Oynatып көрүш керек, бирок дагы шаң кылып көрөбүз анда. Kimde ушул турган телефондорду утуп алгысы келсе, биздин подписка бөлүмүндөгү подписчиктерге бардыгына катталасыздар. Ушул Nokia телефон. Кайсы жинден Nokia'ны ойнотот? Nokia'ны ким ойнойт? Ким ойнойт Nokia'ны? Ойнотконго жана машина ойнотуш керек, iPhone'дорду ойнотуш керек. Бардыгы эле ойнотуп атпайбы? Ойноп атат 1 жаштагы эле телефондор. Карасаң, тап жаштагы эле телефон. Утса болду да. Ойт бу конкурсту. Эч ким Nokia ойноткон эмес. Ойнойт эле. Жана Олканы билесиңби, машинанын капоту ачык. Ошол карабайсың, барды ойнойт. Ойнойт деп атам. Мен ора. Эмне мен сабак кетесиң, салдың? Же башка жигит таап алдыңбы? Телефондан эле эмне кечке сүйлөшө бересиң, биз ойлонбойсуңбу? Каякта жүрөбүз биз? Ойлонбойсуңбу кичине тез-тез, Өлгүсү келип калган бу баланы. Шайдулла! Шайдулла, чыгы. Телефон сындырып койдум. Төлөйсүң. По-любому төлөйсүң. Карасаң, орустардачы ушунча көп сөз бар деп кой. Анан келип магазин атын ушинтип коюп койгон карасаң, ушундай таң болобу. Адамдарда инсаптагы калбаптыр. Топ акылым эт. Кой. Курсы качты. Бирөөдөн акча алып турсам болбойт. Алло, апа, кандайсыздар? Мен Бектур. Эң кичинекей балаңыз. Тыныбек уулу. Жок па андай балаңыз? Мурат, досум, кандайсыз? Денсаулыгың жакшыбы? Кичине акча керек болуп атат эле да. Эмнеге керек болуп атат? Бензинге акча жетпей атат да. Сен кандайча сенин машинаң жок, менин машинам бар. Сен айныңдыран окшошпой калды да. Мурат ака, кандайсыз? Денсаулыгың жакшыбы? Кичине акча керек болуп атат эле да. Эмнеге? Неме? Өлө саптын балогон жарылып калды ошо. Энең окшошпой калды, эмне деп сурасам? Кредитке деп сурасамбы? Айныра, кандайсың? Денсаулыгың жакшы, терим болуп атат, чоң айтасыңбы? Төрөдүңбү сен уже? Качан турмушка чыгып кеттиң, классташ? Сөзүн кыскасы, кичине акча керек болуп атат эле да. Өчүрүп койдум. Эмне, ушундайда кимдин ким экенин билинет да. Эч кимден акча чыкпайт. Эмне кылсам болот? Ой. Кыскасы кичине акча керек болуп атат, Данияр ака. Азыр эле канча болсо да болот.
Bir kursakta uzatkenler dedi. Bir toyadı ekenler. Buyursa dep сүйлө, buyurбай калат. Алдымда турган пирожкин мен буйрбаса да жеп. Bir kursakta uzatkenler dedi. Bir kursakta uzat. Пирожка алдым бе? Buyursa dep сүйлө, buyurбай калат. Buyursa dep сүйлө постоянно. Алдымда турган пирожкин буйрбаса да жеп. Sen көп баш қатырба, sen жана менин телефонумду сындырып қой. Sen телефонумду сындырып қойың жана. Не айтып отасың? Қыздар ошо тарынасың. Тарынбаган көрө. Келесиң жаңылык айтайын. О садыр сапарычы. Кумтурдучу. Өзүнүкө салты деп кой. Өзүнүкө салты. Sen niye şart ettin? Vakta kumtur. Ben sana biliyorum. Böyle sen öyle koy. Короче, sençi. Ben sen de ömrümde bir kız mesele koygasın mı? Kız yigit bolu, romantik bolu, özünçe bir kıyalga batı. 3 yıl mırın bir kız жақсы көрдім. Cansın tillegim, mahabat dünüsün sezip çürügüm. Barına değilsin keregim, cıldızga canasın caştık çilegim. Dostlarım siler meneyim, kubanış var, andıktan cıldar, kızığı var. Hazırda mezgil mayramlar, kalmasın gönlüm, hiç böyüttünler. Hardayım açık bolsun yolunlar. Gönlümde bilsen kanatın cayıp, şıgırgı günde tursa taң atıp, kaygır bağın. Gün batıp çıkan kezinde жерге, жанаган жан бокутман өлге, жаңыл бағын. Birlikte cansın tillegim, mahabat dünüsün sezip çürügüm. Barına değilsin keregim, cıldızga canasın caştık çilegim. Dostlarım siler meneyim, kubanış var. Siler meneyim, kubanış var. Birlikte cansın tillegim, mahabat dünüsün sezip çürügüm. Barına değilsin keregim, cıldızga canasın caştık çilegim. Birlikte cansın tillegim, mahabat dünüsün sezip çürügüm. Barına değilsin keregim, cıldızga canasın caştık çilegim. Dostlarım siler meneyim, kubanış var. Ошол бирок ал кыз билбейт болчу. Мен жакшы көрүшүмдү. Мен апам айтып эле сүйгөн адам мал болуп калат деп. Ошол мен кыздар менен сүйлөшпөдүм. Пирожканы